U srcu ozloglašene zone isključenja u Černobilu leži smrtonosni radioaktivni objekat koji je nekada mogao da ubije čoveka za samo nekoliko sekundi. I danas slonovo stopalo sinonim je za smrtnu kaznu. Evo i 5 misterioznih podataka o ovom neverovatnom događaju. Slonovo stopalo zapravo je masa visoko radioaktivnog materijala formirana u osvit nuklearne katastrofe 1986. godine. Ova masa u fokusu je hit serije Černobil. Radnici hitnih službi pronašli su tu 3 metra visoku toksičnu masu unutar tamne komore ispod reaktora broj 4. Ubrzo su otkrili nešto što liči na crnu lavu kako curi iz ruptiniranog jezgra. Prema čitanjima instrumenta koje mere radijaciju iz još uvek toplog betona i danas se emituje dovoljna količina zračenja da može da ubije odraslog čoveka za samo 300 sekundi. Samo nekoliko minuta izlaganja izazvalo bi unutrašnje krvarenje, nekontrolisano povraćanje, dijareju i sasvim sigurno vrlo bolnu smrt. Mnogi veruju da je slonovo stopalo najopasniji otpad na svetu, pa čak i danas ulazak u komoru u kojoj se ova masa polako hladi znači potpisivanje smrtne kazne. Samo 2 zvanične fotografije slonovog stopola su ikada objavljene u javnosti, ali zbog svog smrtonosnog zračenja radijacija je uticala čak i na kamere. Zbog toga su fotografije vrlo loše kvaliteta, bez obzira na opremu kojom su slikane. Postojanje ove mase i danas čini grad nenastanjivim za ljude i bit će tako najmanje narednih 100 godina. Strahuje se da bi toksična masa mogla da se otopi od podzemnih voda, što bi moglo da izazove drugu eksploziju ili zagadi vodu okolnih sela.